ki khubor ka Batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Unong ilam jong ki kli nong sensar snong uba John F. Kharshiing. Ulapan pao bakajing wanra jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ya ka bill ay bha ya ki kon shinrang ya ka balatip kum ka Khasi Hills Autonomous District Khasi Inheritance of Property Bill arajar arpway kalong kabadon kam bat ongru bakane kaladon hak Riti Dustur jong ka jaj benreo Khasi. Hagajing ya kren bat uba John Kharshiing ulaong ba kabakam kongsan ya ka district council kalong ban penbit penbiang shwa ya ki ain bat ki rules jong ki hima ba pher bat ban panjing mod ki nong songsnong khnang ban kam penjana shushu ya ki kendon jong kanika ain. Kani kami namar ba ka codification haki hima pada. Hagajing perhat hagajing syak ka priority juga di council kadi balong ban penbit penbiang shwa ya ki ki rule jong ki hima bapher to kata ka jingai ba mo kata ka ayu kadan ka pengkam kadan kani katai ka badan apoka Riti Dustur sini te kata ka codification la jin bikilale na du menshwa kan jin la ham ayu nomor Teng hapo dis council kita apa an mata kari kasi bro lada teng tempat ka an ka pher nagawish ka hima shkui ka hima Riti Dustur ka practice ni kita te hendrei kaniru kalong ko kam na mga iba labun ba kikisu kila poi jingle insa poi hadis lada pi bishar ki jingsa kot ki hadis council bundi di gini but notip kai kada baka sipor haro kali ya ki kes bikin pembet apa hadis council desi de na barba ki tuna ki no bishar ne ki tuna rai kadan ka jingong ba justice delayed is justice denied tengah soban ba kani ka bill ngamtip ngampat hi da de ki thok no kling no Dray ngayon iba ladang bakla ngayon iba ki dan du ki jumatai spang rang bakur tu mo ladang pala soba ma ka ngayon igjiya keren nak social media ni tai mga pali copy tu ba kaptip la kada council ki la pha nam shi ki himai kadi bakin yo ya island ki jumut juki Andrei habang ya pai shaka panta jong baki ong uban mo ban pek ban lei gani de achi shau de ukni ju pi mata tek pi orang bakur tu komot orang bakur la long mo kala de ka kur ko he ta orang bakur mon tuklar rekam ju ko kai ko no be de nam tip la ha bil kila patai nem shka benia shpang ka benta jong ukni kui tu komod la de men para juga juga kami huon balak bat batai ya ka ye ka sem ka kalau do ha jia pa ta te ngasoba kadi kande ka kini ki evolution juga por mo kini ki jingkala juga por ba kimi ki jingdawa le se la pan pek naki try what naki board council tu kan very interesting ki media ru la da philaban yo ching tip ko shine board council ka not li ki kis ka tip bun ba ki kis sakot at council ki di tek ki ka jinga pa ya ka do ka shop but ki don ki khap ki la poi shadow high court ki la poi supreme court teter ko di na ju ba ya sa di ko ko susi dan rei namar ba kam don ka codification ko shine kini ki benda juga codification ke basimpor ban penbet mo te orang bakala kala lech ke select committee te ngindangi up hakta select committee kumnu kiran kin khot nem kin pa copy nem ki clean of secara begini ya perso te ba hi bro hat kin se ajumut
so thai mata ka protection ki pai ba kin se ai ka la jok jing ai jumot te yamata ngapala on kai ka opinion halor kan ni kalan bil ta kan ni ka mo ki okay ka kabil kemudian ai ba mo di ngampalawan on gubernur nomor kini kebil kadang long ke ba dang lech ke select committee chin hatu baka select committee kan on to kani kadi ke bekut kani kadi kebil ke bagilap final dan hang ta kan sadon mo ka jinga ka di yang ta ko bakalong te to kadi ke jing persang so just council ban taw yi te ki ai ban ai ba le mi ki we ya ki shinang lesi kadi ke betul kam nomor ba mo tek kita ki pa ki bobo ka bontai kita ti hendai ko mo fiti bakam shimdan ka codification ka bashan kumta ki mi ki jingya ka chamacha tikni codification di shala de belle san posna munchwa ikini ki nadu ka bobo ba codification kan baki de belle andai ngano ko ka ataka shong hakiti ki bela sha jiet ku ki MPC kan opor ki pulot apo de council ban pakre kita ki muktiar chunki kidon ne opor kan hot ki muktiar chunki kidon pridar chunki kidon te kamli jangan tu hoi ki bon ba ki codification ke bangi pala pandam bon ba gini ya keren bagi katuan ni mo ngi nakal yang ki ka kon hon ki kun ki hajar ka himam beli nilali aj to se council bet ya kan joka bet ya ka at joka himam beli makalong kubut ko nado menta kalong cacar mo itu ka at joka hima ka ong balong dobar hima si dobar hima sin sinem de kam julo te haka ak pa kamdan ke jumbatai lada ka dobar sium kam lum ni dobar hima kum lo lum dobar hima dan jumbatai si benta lada pipai shaka kasan pertai juga di India karti sensia juga di India dakot kasan sedem uci minister mula bandong emang pandap ni dengan syongsa sistem lakut kelawan election commission kalau peniai election lakut kotem ti angni kamu ka council kamli ban up adu benginde ujor pai ba te kadi ban long automatic kadi ban long lara phim khot ka do bar shaban kot snem kadi ban issue notice ban lum darbar hima ka council beli ka council ka up yaki pai ba bikin deli ujor ni jujor ki jing ujor ki katu kan ni kira pasno kimlum ya ka dor pasno dan rai hata ka ak so tis council kambatai kuno ban le lada urang pasno umlum dor pasno gidi bendan ka dor bar hima sisin sistem gidi bendan ka dor bar snong sisin sistem gidi bendan ka dor bar sisin sistem nei ta kimlong longabong babaro kimlong ki katu kan ni kimlong rai ka ba khiado ka ba don kame ka ba di benlong ka de ka dor bar hima mangama phi boro ni don ka hop ban le ka do bar hima kun hajar bro bani open scope ya ki stom ji mo te la rakam don kata kam ni juang baka sinong ka bamdon dor bar sinong ka di ka sinong ka bayap kumju ka hima la ka bamdon dor bar hima ka dor bar hima ka bayap ti kita ki bora ji ya klai ke de bro ni don ki mutamo kila tahu ya garu jo ki hima mele kita kam ka rule buat putri kami ka kila tahu ya garu habang selok bobon ki nong sencar po hima mele bon boptik podon ta rule jo hima mele tengam tip gidi si council mo kila chupha nem ka kopi jung ka ak ka rule siki nong basno lesi pila pila de bel kili na ki nong basno ha ki ji kundo pila yo nem ka kopi pitip nem pan tuli ki section gidon ha ak kan tuli ki section gidon ha rule jong ka hima mele pat ya kan siki bi hima tingidon 100% tuli hima hari kasi ka kontrol mo ka ki Khasi states but ki sedaship tingidon pat life homeboot ki MDC ki bami khmat igini ki area dengan pat jo so ya ki MDC pat bikin yishong ki bani ki nya tai ya ki ak ki rule chubo jong ka hima mele ngela airu ka shithi ban karpat ya ka res council ban lum ka jingelang jong ki MDC jong ka hima mele haru muta nga iki bekia ngamtip ka ik ba pelong iki bekia jaitu ban lum ya ka jingelang jong ki MDC no makin non ladang paka kamba khatsan wut ki MDC apa hima mele
Ba kendon ki MDC ki balong shiteng sha khairim shiteng sha mali shiteng sha nokpo shiteng sha mali kasada ship nokpo te hendai hato kamri ke belengo bagi MDC kim tip mo bakani ka ak rule jo hima mali godon bon ki jing ko ahmi no ngapti yo fitip na am ba mata kadon ka hakto ko ka talk show ba pelong ka T7 iba kenta ni di studying council juga ada council iong ba kani ka kam ni ka ba mi kani ka issue bon on ban long rong ba shnong mo ba ki long kumi ki don hok ban chimta ha ro ba di ba biwan kenta mata iong ba kalau subjudice kadon pokok namar ba ngayo jitip mata ba pnen ki ong ba idon ki long kumi na ka shnong patorom krak ki ba 5 keys ki ba challenge ka act hima mali di ba kenta ila pentip ba kani ka case menta ka high court kala rai kala thung de ka mo kerja mediation di kala thung ya chief judicial magistrate joka khasils ban lo komi mediator padeng kita kinok na petarong kra kita kinok komi ki file case persya ya ka ak joka himam liam makai ke bami yang ta kalong ka ba ayu kawai ni ki issue sota kalong kacing simbenta jungki lokomi ha ka do basyo ti firu wat ki seng lokomi na po mongrai ki la ile ya po discussion ba irang basyo ba SD konget ba ne kutu ban ya karen ba di ban penbet ya ni ka ak jungki meliam khanang ban yo ban ban penbet kita namar ki ngaru ngala stangwat tang asem bul kisnong po imam meliam mau baro ki udon kisnong ki bla ya simbenta ha ka ki lokomi ki simbenta di lava nain kusa ngayo jite kum slai kor kum sha kalain kra na duk snam prapo rio nang ta na po mo prem ha po mo khar nang ta hamo kasiang nang ta ayo jite klek kilo kumi gele shimbata kamut bakiri kilo kumi ki kwan rum basno ni gidon ki sudi ka hok ban shimbata bat banjit bandar ko hok banjit ki rum basno di kapor kala kapor ka layai daladar ong sya dem sya kumba kalau menta ka ak haka rule ki define dorbashnong ki ong khat prasheneng khlap ong sindang kete karba ha ka bayde dorbashnong ki ong injit tang sindang kamu tang ta swa ka ak ba rule klalong contradict dia mo ki ong bajit ong bashnong de tang sindang ndai ka dorbashnong pat ki ong khat prasheneng kamu ong kete dis na te nga so ban oba lara chin pa ki shu penbet ya ikintien banong all Khasi residents te darbar sino ba shimbta ki lokumi to lalo ki bompat ya shong darbar lang ki lokumi taru ka byang hi gasla obe all Khasi residents te nga so ban oba kani ketiga pohar kaya mo ka ba dan li ki rong ba ki lokumi ki rong ba ki ba ong yenga lara ki nong thau ya kani ka ak rule ki badai ki MDC la donru de ki longkumi kumno kat kam shnong la hang pat ki mo te katar ko ki ko balong ko bokla ki nong thau an la don lang ki longkumi ki penundur ya an jo ka himo belim te ndre khanu ko kompat ki tur ki kham yo pet mo magani ka ak kalawan hadu arjan nyo bat ka rule kawan hawa aja khatsan te ngaso ban oba kini ginong ki ba ngaso ban oba hadis council adu kam syate bakin ya pelut ya kapor kumlo ban thang bomboti thang syarak boro simit ngayai perta baki di pendep ni qualification sam pusau hima empala adu matawan le qualification te de boboro mi MDC kidan hutu ban le yu ni poi ba ni jit iki kita yo ka tulok kita yo ya ka office kita yo iki officer kita yo iki pleader ne lesekin ong ladaki ong have I contract no yelu seo do kanong bat pendep gini ki akiru kacing bom don gini ki akirul ki qualification lada pipet ya kanika akarul jo hima melium kila lesi ki keteng jo kira kan rutli nega ju shakli bun sin kidan kanu telifi ba jon kishtong hakani karai mau tho akarai mau bu kumta tete no peni isi complete kumka ka
kat kum ka anjok election kita penmiem ka list joki konsorsi ki meli gini kita wat ka MDC konsorsi kita ai ka kerteng joki sino te ke ka popen long yi dis council bakin tau ki ak kirul ki belong stingin nomor tang ka list joki sino kum dan ta ka te ngasong ke ka nong ba ngam dah kan lupa kalian ti ban persotho ikan pak pada council bakal long bakya ba mata ya keren ya kam boundary lada jin bakadon ka ak joga hima melium ko bla list ki sinong kata kala long em ka wei ka dulir ka kot ka an ka ban jin da lai rap ya ka sarkar ban kam ban pensyai bakani gidi ka put sam jugi di haka ak hima melium la jer kerteng ru nak kita ki khat riu sha ritem chopoi karat ka ki khot karat dom ria kata ka don chpo asam te kum ngi keren ni kata apa te to khata de ku ni nga spai ndia tangi ko bede ki sinong ba kam don hakalis jonki ayumo de ki don tek ki nong to kot ki research scholars naga university ni kita ki obat jon please ki don dem kalis jonki sinong jo ka hima khairem ka hima kata ti long ngi long tengki rusimet kan no in la ke bor ka bodon ka office ka ba don ka authority bali kim sinai ki akirul bakan long complete ke lese ki trot plat ki muktiar ne ki plidar da buburom ki ne kim nang banai to what no dik plidar ki kham tibet ki what dik plidar kham tibet ki bala bat ai ki bala saintur ya ka akarul ka ba no mi tu ko temta ka mut ki sinong ki bala de bisim benda ki long kumi la shai la da kli lada ka penkesan ka da kuat ya ka anjo ka discouncil baro ki di kilo kumi bula jushim ki sinong ki bula jushim benta ki lopi ki hap song no shaba di kidon ba ki kumi ki nong ki no kam ki di treasurer ki di extend member kamu kita la hap vengno na ka committee sinong ko nga shi na ya hapa lada haka belas pa singi ka village employment council la isim benta mau impite lada ki lala ban long MDC ki long kumi ki ba thau ketika ai bo danu kompat haka politik ki long kumi ki long bani simbata ki la long MLA ki la long MDC ti ki la long minister ti hoi haka bit ba kam ramba shno masubon ong ba kam matrai ki long kumi kin kwali turi ta kam gila don i kong Claudia lemwa kumi SP di long kumi andre ha kam pulit kam sarkar ki download ke iba ti jungki si sen telefon la poi spa ngot spai uban penbe ki kam ki don ka office ka babiang te kam shinong pat kadang long ka badang hasud pat tip ladang akli ki board dis council kare ai kertan jung MD romba shnong ladang akli piru don bala on patai udai ne mungkin kadang ne di sini mar romba shnong tu di budget pai ba sebut apa de kini gilam ki empat ya shy dai dengan sobat omba ngata ngak Kharshiing ba ngak kentu yi pi ngak sobat ong ngap tip ne ba ka hima langrin ka ba sha du shatai shapo borat asam haka rule juki kila define sing longkumi but sing samla haka rule kepala pas dengan diskusi ngitip baro ngalalok teng presiden sing sama halai pra babon ba lacan brok shno hapo ga himamli mlani hapo ri khasiru ki doni sing sama ki doni sing lokbi na ashim ba ki deki tanat joka sin shno bat karlongkan kanang longman ka jingtoy mo ya ka shno thao lara kita kena ya shimbata ngasobat ong takat ni pa hakani ka ak rule ko joka himamli ka ak archar nyo bat ka rule archa katsan ladon kamru ban define ya ka baki ong hapo assembly ka conduct of business rule kumno ban conduct e kadar wasno teng kidon ki no sensation ne ki no shartiba ki so slide dalong kata kadar wasno ne kadar barhima yo ka kulmar yo so ak pertai start notang gidon ka baki ong ka rule kumno ban peniat dorba kata kala di bendon nak khamat ka bamut ba subuh wan ai nuksa ba lara dan bahwa bu jingkeli
ti kamut kacingkeli syaka shnong ka diben poi life housing shwa lani syaka hima life housing shwa kumbalong pa assembly di arbana shwa piap sabit di kacingkeli gini kita lengkap ta ki office kumu kinjuba ti kumjo ka shnong ru kada don ka haba menchwa ki ong kadi ka dobar plate dengan sobat oba kani olong ka ba dan kambha bandon ka ba ki ong ka conduct of business rules kumnu ban conduct yang dobar shnong ni ka dobar hima kana galong ka ba ya bet ya rinti num deking ku shua yang lumo lumai bania bu jingkeli bania klen kama kor kani ka tai ti kaniat kan kum ka agenda mo ti ni nakaleng jungi nalor pangila submit ya kata ka proposal sa desi council basoba ban bu ka komiti kerpang ban bisyar benia ban penba penjana susu ka ak karul ka himam liam dari hadu mata kampat posisi tingin amut berselik bud din biang mata ngila penkreru ka specific amendment mata ya ka ak karul jo ka himam liam ngidang penkre mata kinton basosi kinton basoba namar kadawa kapor ya ka jingora ka jingshai ha ka sensha kadar jo ka himam liam kadawa ka jingshai halor ka sensyar kada niui baka hima ka sakut sa haka jinglong acting siu nada haka emeli nada ka thli ka shuki tang ha po an rubunai la di pelong ka election ke ka ba pelong ya ka kam hima ba sakut sa acting de kisnem pi de nga sobat oba kum kataru dan ka pucing penbe hatu di botolot kinom bisyar kimla kita ke inquiry committee kata ka inquiry committee kemudian apa dis council kabayat halor ka complain persya usim warim mo usim la thu barka komi ka doba ju namtip ka pesuki kata ka inquiry committee mo lara ki duna plidar ki nom bisyar to thungsu ye ki balai kam ki balai lesi ki plidar ki long overburden ki ki nom bisyar ne ki kat ki bedege lesi ki long overburden bon than ka kam to thungno di ki kani ka jingbu acting ka pen iya ka jing insting ik senchar hadar po imam liu kamu kadan ka ike isir hendak ki baka sakut sa kani ka acting imat ka disi council ka sultanat bandon acting hapo imam liu kai kada ngi khun waja ngidon ko hok bansyai bantip ngidon ko hok bansyai bantip ka imam liu le kalong ka ri shong pring ka ba kong santam ya ukulong snam jo ka jabri lada kani ka hima kamlong ka ba im ka ba ki kan ma ta kani pinrung shari kasi napo asam piap rung lemba ka hima beli pur usam ba asam ru ka ba pun ba ka hima beli lada pi bisyar ya ka jing don kinongwe hapo ka rikasiru hangi hapo hima beli ta hatu kamla dei buka benda juga di council ban pentikna ban shimkia ban don ka akarul ke batrikam ka hima ke batrikam namar ngiptip mo namar teng namar pi ke sakut sa ka tu ka ruling juga supreme court ka baong tang hadu kan yo longki interpret ya ka tradition ha ta kadu baka hadu ka kom ka system ka dei ka nong yo ya ka eke ibaro tenrai kata lat ngiyo i hagini kisnem ki labon ba bakalami ka jingpen sotu bakala hakaba ki don ki kimi ki kpa ki bala IT ya kartu kan ni ka kam haki ki kunchendam de ka kala long case namar ba tang suphai shaktek supreme court ruling ketika ruling ka on pai tang ki kadu kinyo ta ka bomot dei tang ki boong tak ya kadu dei tang shinrang dari wat ki kentai la de bunut para kita ki pos ke jingdo nomor la teng la misuse ya kata ka jing batai la misinterpret ya ka la batai baklapat ya kata ke jing batai jo kata ku ya kata ka supreme court ruling ka bakaran ya kani badin da ra wa so kani ka la di benlong na du meno mariami kita ka ruling supreme court la ki ben ya kani ke jing pen kam mon si ka kami ku apan kam ya kan nomor 3 ya kikot sawot contation dak ndai ni ui badan kiki espat hakaba kadu ka klim do dia parok kita kiki ba kita kisa hasun kita kiwe